Orang-orang tua memang suka kereta sport yang macam ni tau. Macam uncle lah. Korang tahu tak apa kereta ni? Jom kita tengok. Tengok kereta ni Ini ialah kereta apa? Nampak brand dia. Cantik tak? Angka rasa kereta ni lebih cantik daripada Golf R. Dia punya design, tapi warna bergantung lah. Tengok depan dia. Tengok. Adakah kereta ni cantik? Okey, angka bagi spek. Ini ialah Renault Megane RS 300 Trophy So dia harga dia 192 je. Oi, jangan main-main murah ni. 1.8 engine 1.8 turbocharged 6 speed EDC auto transmission, 280 PS, 390 Nm torque, 0 to 100 5.8 seconds. Top speed 250. Dia punya shock absorber ialah hydraulic bump stop, sport chassis and suspension. Tengok, dia ada sport and race mode, headlamp LED, tayar 245 35 R19, brake calipers Brembo boy. Brembo. Nampak rim dia pun cantik, Brembo Tapi sayang brand korang tak kenal. Warranty 3 tahun ataupun 100,000, whichever comes first. So tengok dia punya warna, walaupun warna bas sekolah, tapi dia ada pearl effect. Kalau korang tengok lah di bahagian depan, ini dia sangat-sangat rendah sampai ke lantai. Ini kereta lama lah, tapi sayang serbu sayang, memang sangat-sangat cantik. Kalau korang memang suka hot hatch, ini dia, kau tengok di bawah. Bumper belakang, diffuser. Inilah diffuser yang benar. Okey, terbalikkan handphone korang. Angka tunjuk terbalik sebab angka tak boleh jongkok. Gila lah. Kita masuk ke dalam. Biasa kita pergi showroom, orang dia action lah, tak bagi kita tembak. So sebab tu kita kena tembak kat sini dia bagi. Tapi memang sayang, soft ada carbon fiber finish. Sebelah sini dia punya leather pun dalam corak carbon fiber. Dia punya door handle macam Volkswagen sikit. Hard plastik dia pun soft lah, lembut. Ada speaker, ada setting chrome dan Renault Sport lah. Renault Sport. Dia punya seat memang bucket lah. Ini seat bucket, ada logo RS. Dan tengok dia punya, kereta ni kereta lama ataupun kereta kereta test drive. Mileage dah 100 lebih ribu boy. 100 lebih ribu. Siapa yang pakai kereta ni? Kita masuk. Harga baru kereta ni masa dulu memang sangat-sangat mahal. Tapi tak mahal sangat lah, seperti kau tengok dia punya mileage 112,000. So budak-budak kat showroom sudah lenjan kereta ni. Dia punya pedal shifter memang pedal shifter yang panjang macam kereta sports car ataupun kereta lumba. Ini memang Renault punya interface untuk infotainment. Dia punya gear shifter. Ada electronic parking brake, tempat letak cup holder. Cup holder pun dah ada sedikit usang. Dia punya branding Renault Sport. Dan tak ada carpet, tapi soft open, soft close lah. Ini bucket seat di mana tempat tepi tinggi dan dia punya material yang ini Alcantara. Kau tengok ada lampu warna orange lagi. Memang fashion lama. Kalau kali pertama jumpa video Uncle, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Support lah channel sikit, betul tak? Rearview mirror yang lama dan material masih okey lagi. So untuk Uncle kalau duduk boleh duduk, tapi dia punya steering kau tengok dia punya steering
flat bottom sikit. Dan ini memang kereta yang dah agak lama lah, agak lama. Tapi dia bagi warranty boy. Dia bagi warranty. Kita tengok kereta ni. Kereta ni untuk orang yang suka berlumba, jalan laju. Memang sebuah kereta yang sangat hot lah pada masa dulu-dulu kan. Kereta ni dijual hampir 300 ataupun 320 kalau tak salah angka. Ini Cup tau, bukan RS, Renault RS yang biasa, Megane RS yang biasa. Okay, di belakang pun ada sedikit seat bucket, angka tak mau masuk lah. Lutut sakit. Dia punya seat belt ada wariskan merah dan headliner semua warna hitam. Seat bucket nampak, seat bucket. Dan ke depan ialah dia punya aircon lah. Okay, antena Toyota Vios boy, kalau korang ingat yang lama. Okay, tengok boleh buka ke tidak. Boleh. Oh, hydraulic pun dah ada bunyi dah. Hydraulic pun ada bunyi. So tak besar sangat, tapi bag 24 inci boleh masuk. 28 angka rasa pun boleh sumbat. 28 inci pun boleh sumbat ke dalam. Tak ada spare tayar. Dia bagi tayar repair kit. Okay. Ini memang kereta lama lah. Old timer akan suka kereta ni lah. Old timer Renault Megane RS. Kita jumpa, kita shooting lah untuk korang. Kau tengok tepi dia. Yang ni air breather yang benar ke tidak? Angka tengok, angka siasat. Oh, bukanlah sekadar hiasan saja. Sekadar hiasan saja. So Renault RS 300 Cup Trophy. Jumpa lagi. Bye bye.